استر يا رب، استر يا رب. ده ظلم، ظلم يا رب. ربنا يثبتك يا رب. ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه. هيحسب، هيحسب. لا هيحسب. يا رب يا رب يا رب. ده ايه ده؟ بيحسب بنالتي وهيلغي الجول ويحسب بنالتي؟ ده كلام يا راجل، ده كلام يا راجل، ده كلام يا راجل، يا راجل حرام عليك بره يا لما اقول راجل. لك ده حكم ملوث ده راجل يا راجل، ده كلام يا راجل، ده حل عشان يا راجل، يلغي. ده راجل يا راجل، ده حكم يا راجل، يا راجل. انت يا عمي يا عم اهدى يا هشام، اهدى يا بس يا هشام. جماعه الكوره دي لو اهدى. دخلت بعد كده تطلع هوا. لا هتطلع لا بره. لا انا مش اهدى يا اسطى. هكملها. مش اهدى، خير ان هكملها. شاء الله. هقول لك على حاجه، ثقتي في ربنا كبيره، ثم ثقتي في لعيبه الزمالك ايضا لا، كبيره. يا جماعة ان شاء الله خرجونا من خير. القاره دي. العدل خرجونا من القاره. عدل ربنا، ايه يا هقول لك حاجه عدل؟ بس، العدل اهو لسه عدل إيه يا عدل؟ لسه مش ممكن تتصد، مش ممكن تضيع. فانا بعد اذنكم يا جماعه دي لو دخلت قفل الهوا ده. اهدى بس يا هشام، اهدى. الله يكرمك. لسه هو في فيدراليه. ظلم كده؟ معلش. هو في حاجه اسمها ان انا ابقى كسبان 1-0 ده اللي تخليني اجي اتعمل. مصر انا عشان اجيب الهدفين؟ ده مش جديد على القاره جديد. الافريقيه. خلاص نخرج من القاره. لا لسه اهدى بس، اهدى بس الكره ان شاء الله باذن الله، باذن الله عندك فرصه ان الكره دي تتصدى ليها كمهدي.